Itua ria kuiyukio kwa Martha Karua ta munini wa Raila Odinga niriamukiritwo na nduhio nene icigo-ini itiganite cia bururi. Ukunguiri uyu kiambiria o kuuma rianirira riri. Kaunti-ini ya Nairobi gicigo-ini kia ubunge kia Roysambu, atumia marainaga o nyimbo cia utorania makiuga riu mugambo wa atumia ni wahurwo ngienge metha-ini ya utongoria. Na riu nitwakena ni undu wa mutumia ucio gucagurwo nikio turauga Martha Karua status mena baba status. Baro ni agutindika na ithuĩ atumia tutingihota gutindika huru baro. Roysambu wameamua kwa kauli moja, sisi tuko nyuma ya baba. Kaunti-ini ya Laikipia ona kuo muingi ndutigitwo na thutha hari gukunguira gucagurwo kwa Martha Karua, aikari makiuga giki ni kioneria kia bururi ni utacoketie makinya mega na mabata hari gutambura utongoria wa atumia. Turi andu akenu muno turi ithuĩ atumia tondu kuma twaheirwo wiyathi gite kiu gitire kionekana mutumia onao. Maugite mena mwihoko munene ati Martha ari gituro-ini kiu maundu ma atumia ni mekurorwo wega na uguo miturire ya aikari na atumia ni hindi kugacira ona makiria makiongerera na kuga mari thutha wa Azimio La Umoja. Atumia othe aigwa miti, atumia othe a Kenya turi thutha wa Martha Wangari Karua ta deputy president witu wa Kenya. Tukimenyaga ati mweri kende wa inyanya andu othe ni makaumira thuraku toke tuthurire thirikari ya Azimio nigethe hote gututongoria. No kaunti-ini ya Machakos ikundi mwanya irari na mirugamo ngurani makiuga mwihoko wao urari mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka aiyukio. Mimi nimesimama hapa kupinga mambo ya Raila. Yule ametukosea sana. Amekaa na mtoto wetu Kalonzo Steven for miaka 10 akimdanganya yeye atakuwa vice wake. But all was in vain. Raila mahali huko. We don't like you. In the election tarehe 9 mwezi wa 8 Kalonzo ndiye atakuwa kiongozi wetu as president of Kenya. Ihide-ini o riu Ukunguiri kaunti-ini ya Isiolo ni uramukirirwo na njira ya mwanya, atumia makiuga Karua noe mangihocia mwihoko wao wa kugitira ihoto cia atumia muno makiria icigo-ini ici kuria ihoto ciao ciagararagwo na gicunji kinene. Hiyo ni ishara ya kutuambia Martha Karua, tunakuona ukiwa president, ukiwa mama. Mara ya kwanza tumepatia opportunity enye hatujapatiwa in 60 years. Hatuna reason hata moja kukosa kupigia Raila Odinga kura. Kugena kuwa kaunti-ini ya Kiambu ukunguri wa kuyukio gwa Karua uranyitithanirio na kuyukio kwa atumia ta nini ahuraniri ya ugavana. Our running mate is none other than June Jambi Waweru. Bahatika kuweza kupata mtu tunaweza anza kazi day 1 kwa hizo ministries ambazo walikuwa anafanya na zingine. Hapa kazi tu. Ahuraniri gavana wa ihinda riri James Nyoro, William Kabogo wa Tujibebe, Wainaina wa Jagu wa UDA na Moses Kuria wa chama cha kazi ni marikitie kuamura atumia ta nini ao tiga Kimani wa Matagi wa UDA. Ifotera Kameme TV ritũra kwa ni Mwaura wa Ndung'u.